Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tu maradu barisan kopsol kopsa sudena netit diri sen barisan nikahanggi anak boru mora dia apalagi naman jadi barisan na tobang adung dapaton marhadir di bagasan bagas na tuon. Mudah majolo marni dahon di burangirta madungon hiraan na dapat sampai. Atau sekarang ini naman jadi maksud do tujuan na anggo dilarawa botinadong dia besaku janggal na asu di pasampe ma nabutima. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Puji dan syukur parjolo ita panlat kututuatan nomor kuasai andung malian masyarakat dot waktu di tasa sude kompetisi kot dapat hadir dalam rangka menyambut diaroni parumain takas nejami tanam del malu kompetisi kot sasudena dia naduk salpu maduk temai kita di basan balas nomor ton disi nong dapet may disuruh komplet di solkot tandang rinding imana kilawalawan ni anak si dikot na tama nagiyot mangalap akop ni Tondi dihot badan sangat perokap ni Tondi jelas dot takas imana kinani parumain si taing na jeges Ciregar. Alhamdulillah mudah-mudahan madung dapat calo sesudah adat tu ibadat. Madung nakinani kom do tisolkot sesudah namar lu di basan bas nomor tua. Yang muda pe acara ta di basan bas nomor tua disambutan nakiani parumai. Saat kami suhut parjolan mengucapkan selamat datang. Atau parumain masap yang itu bahasan bagas nomor tuon sambut tak buat nakani dua tangan baru pajuk kau mini juluan na pertama di surduan dia muburangir sada patik na tol dogom na pertama na menjadi burangir koras Tondi dihot badan. Napaduana, napabuahon imana kinani na bagas taon. Bagas ni Tondi dihot badan. Ya buat pisang sundi damun bagason ono na bagas ta. Bagas paramalan. Bagas na kinani inganan, bagas kamatian. Napotuluhon imana kinani burangir tau-tau. Patau Tondi dihot badan munu. Nada na kinanion sonot cajon dason topet di waktu na napati dawat konon do imana menjadi godang ni roha mardukut kamu atau ang gusto ni parumain sakanai sapit tuwasan bagason paras kamu do turkisan o tunjang nyari mudah na kinani padat cangapin na kinani janji madung lalu amu tubasan bagason da betul-betul kamu beruregar pantang berpaling situ at buat nakinani ami pisa sudian son bersatsut takaligus naman dokot koras matun itu bana lat nutungi jang nyari arkor kuda tatar soni majona dapat kami sapewan ison dinakyan naman jadi anak buru apalagi morarot na tobang alahin naman dapat tumbuk sa dia urang na dia lobina butin marak watana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.